لا هرجاكي بين دم باش دم پیشکش کرنا بولتانا دم جمير شاشاو دست بيك دجي سارنوچا جبینا دسته سروکاتیا انا کسو شاندا پلا بلند امریکی دا داوین پیشات و پیش روشاوای کردستان هاتنا گوتو بشکرن جیمز جفری شانده امریکا بو سوریه و لگل پرسیارن ترکیا روشا ادلبه و روشاوای کردستان گوتو بش بکی روسیا و ترکیا نگشتنا ریکفتن و ترکیا دبجه او د اپراسیون خواه لشکری دل ادلبه بر دوام بی شارو پاچونن گران لگندوار حلب بر دوام و ترکیا دشاندنا هزده بونا بخاکا سوریه بر دوامه دوباره اسلاو لا روجاوای کردستان دسته سروکاتیا انا کسی پیشوازی لشاندک امریکی پلا بلند کرده جوینه ده روشا کردستان سوریه و داوین پیشاته و پنگاوین آوا کرنا باوریش بوی یک حالو استیالیان کردی لسوریه و گراندنا کوچبر و دربدران هاتنا گوتو بشکرن. انجمن اجتماعی کردی لسوریه دکار و خبات و تفگر خود جبو خدمت مافی گلی کرد و توزا کردی لکردستان سوریه بردوامه. هری داوی جی لقامشلو هجمارک دوسین گرنگ به شانده که امریکی جو وزارت درو امریکا و شانده ویره گوتو بشکره. لواجار قامشلو روشاوای کردستان روژا دوشنبه ده ثبات 2020 دسته سروکاتی انجمن اجتماعی کردی لسوریه لگل ویلیام روباک شانده امریکای تایبت جبو کردستان سوریه انگو باکو روشالات سوریه و زهرا بیلین وینر وزارت درو امریکای را جویان. جدرک تایبت جدسته سروکاتی انکسی دازانین کد جوینه ده روشان هاو پشاته داویه لسوریه و دوره و پرساوگراندنا کوچبر و دربدران بو مالینوان هاتن گوتو بش کرن. جدره هروها آماجه کر که داوین پشاته و پنگاوین آواکرنا باوری جبو یک هلوست کرنا کردی لسوریه بشکیدن جمجارین جوینا انجمان اجتماعی کردی لسوریه و شاندا امریکی بو. شاندا دسته سروکاتی انکسی هر یک جم محمد اسماعیل، فاصله یوسف، سلیمان اوسو، نعمت داود، فیصل یوسف اندام دسته سروکاتی انکسی لخوا گرت. نونر واشنطن تایبت با کاروبارن سوریه و پیمانیان عبداللطی لدجه داشه برای خواه ده ترکیه دا کو پرسا ادلبا سوریه روشان های کردستان سوریه گوتو بیش بکی. وزارت درو امریکای راگهاند نوینر واشنطن تایبت با کاروبارن سوریه و پیمانیان عبداللطی لدجه داعش جیمز جفری برای خدای ترکیه دا کو پرسا هلدان آستا شروع پفچونان لادلبا سوریه گوتو بیش بکه. دخویانیه کی ده وزارت درو امریکا روژا دوشنبه راگهاند جفری دیجه ترکیه گشتکی برف آلمانیا و هنولات روشالات ناوین دست بکه و پشتره دی جول ریبرن شانده امریکای تایبت جبو سوریه جی بگهیجیه ده. دخویانیه زلال کره جفری لانقرای دی به برپرسنه ترکیه فرمی پله بلند بجوه هندوسین جهه گوه پیدانه که هفبش به تایبت بجوچونا لشکری رژیم سوریه به پشتوانی روسیه لدورا ادلبه و روشان حال کردستان سوریه آنگو باکور و روشالات سوریه و کداخویانی بنافکری و بجیوه کرنا بریارا 2254 یا انجمن اولهی ناف دولتی درباره چاره سرکرنا کریزا سوریه و کارو هولین بردوامین هفیمانی ناف دولتی جبو گرانتیاج نافرنا داعش لسوریه و عراق گنگ شبکه. وزارت درو امریکا سربار کر کو جفری د 13 ثبات بکه جمیون خا آلمانیای دا کو بشداری د کنگره ناونتوی اولهی دا کو بریار لوی باشاری وره لدارخستن بکه کو د برپرسن پله بلندی هجمارک ولاتان جبوج نافرنا داعش بیک جاری و گرانتیا و یکی بجون. لگوری آژانس روسیا تو دای بلاف کریه دا خویانی وزارت درو امریکا اشکره کریه جفری د سردان چوالاتان لروشالات ناوین بکه و بتنی گوت او پشتر زانیاریانه بهتر دوی درباری ده بلاف بکه. شارو پاپچون برا قصده و گروپن چگداریان اپوزیسیون سوریه بر دوام داوین زانیاری درباره شارو پاپچون و لبو تفگر هزان روسی و امریکی لگندوار حسکت بر راپورت دم بزن به. لدردورا نافچه زرگانه لباکور باجار حسکی ده انجام تقینا ماینه که چاندی ده ولاتیه کی جیانا خوش دستا. هروها شروپفچون جی لوی دوره بردوامه. جدرکه خوجهی جرادوار بازر راگهاند که بومبه که چاندی لگوند حرم له لباکور نافچه زرگانه تقیه ده انجام ده ولاتیه بناوی خضر الیوسف جیانا خوش دستا.
لگوری کل سر طورن جواکی هاتنه بلاف کرن که تقیین ماین چاندی لنافچه زرگانه بری نها هاتنه انجام دان که هجمار قربانی تقیین ماین چاندی گهشتی 5 کسان. جدره سربار کرو گود كروشا ميداني لجند أم الكيف لرشاوای تل تمر ولربيعات ولتل الورد يا بسر نافچه زرگان شروپفچون نافبر قصده و گروپین چکدار یان اپوزیسیون سوری ده بردوامه. درباره تفگره دورین روسی و امریکی جدره گود كروجانا تفجر لشكن الروسي لسر رياض نافبرة تلتمر و سيگوشه كسري لسر سينور تركي تاب نافچه زرگان تديتن لهيزن امريكي ناهلن هيزن روسي درباسي ريا حسك تلتمر ببن و دوان روشن داويده ايدي هيزن امريكي ريگري لپیش درباسبونا هيزن روسي بروش آوای تلتمر ناكن. جدره بحثا ويا كيكر و هيزن امريكي لدو خالان لسر ريا ناف دولتي M4 لگل قصدد مينن و هیزن امریکی ریدانه هیزن روسی داکو بتنه درباسی روشاوای باجار تلتمری ببن. هبونا هیزن امریکی و روسی و انجامدانا دورین وان چه بجودا چه بهفبشی لگل ارتشا ترکیه هات پشتی ایریشا ترکیه لسر روشاوای کردستان و رکفتنه وی به هر یک جه روسیه و امریکاره. لبری ایریشا ترکیه لسر روشاوای کردستانه نه آلا روسی و نه جی هیزن روسی لروشاوای کردستانه ده هات دیتن. تركيا نافاروكا جبنا شاندا روسيا لقى شاندا تركيا لأنقرة دربارة إدلب أشكرت كي وشارو باوچون دربارة ارتشا أنقو چكدارن رژیم سوری و هزین ترکیه ده بردوامه. سروکاتیا ترکیه راگهاند که شاندا روسیه جه ایریشن ارتشا رژیم سوریه لسر بارگاه و خالن ترکیه این چافدیریه لباکور روشاوای سوریه آگهدار کریه و گوتیه دوی بلس ورن راوستاندن و او ایریش ببرسف نامینن. او یک هات پشتی که کانالا NTV یا ترکیه راگهاند ایوارا دوشمی ابراهیم کالون بردف که بناوی سروکاتیا ترکیه جوینه که گرتی دور جراگهاندنه لگل شاندا روسی لکوشکا سروکاتیا ترکیه لأنقرای انجام دا. پشتی جوینه هر دو شاندن ترکیه و روسیه عمر جیلیک بردف که بناوی پارتیا داد و گشه پیدانه یا دستحلات لی ترکیه اشکره کر همان دانستاندن نگهشنه تو انجامان و هین شیور بردوامن. درباره روشا میدانی لإدلب هن چالکوانن خوجهی وینین کاروانه کی لشکری ترکی والاف کرن و گوتن که او وینین کاروان ترکی لشکری که جعالی ارتشا رژیم سوریه و لنیزی باجارو که تفتناس لپارزگاه إدلب هاتی ارمانج کرن تیده دیار دبه هن زری پوش و اتومبیلن لشکری لسر بارهلگرانه هاتنه رو خاندن. جعالی خواه ددمه که پیشتر ده جروجا دوشمه ده صبات وزارت براوانی ترکیه کشتنا 5 لشکرین خو بریندار کرنا 5 دن ده انجام توبارانه که تون ده جالی چکدارن رژیم سوری و لتفتنازا إدلب راگهاند. هروها براوانی ترکیه گوت که اپراسیونه که برفره لسر 115 بارگهن رژیم انجام ده انجام ده 100 چکدارن رژیم دیل کرن. پشتی راگهاندنا کشتنا هر 5 لشکرین ترکیه لإدلب جیگر سروک ترکیه فواد اقتای راگهاند ارتشا ترکیه ده دانوانه انده جبن پیکرنن زانگوین نافدولتی را دی بردوان به. گریدای همان بابته والیوز روسیا لشامی الکساندر یفیموف جه آژانس سپوتنیک یا روسی را گود کل دورا کم کرنا آستا شر لإدلب ترورست و پشتوان وان ین بیانی سیستم آگربست جه اجنده ین خوره بکارتینن داکو شر درشتر بکن و فشاره لرژیم سوریه بکن. آژانس انادولیا ترکیه لسر زار جدرک دیپلماتیک روژا دوشمی بلاف کربو شاندک روسی به سروکاتیا جیگر وزیر درو سرگی ورشینین و الکساندر لاورنتیف شانده تایبتی سروک روسیا با سوریه و هن برپرسن وزارت درو و سیخوری روسی لگل آلیکار وزیر درو ترکیه سادات اونال جویان. گریدای همان مجاره وزارت درو ترکیه راگهان ترکیه دیبکار پیویست رابه اگر رژیم سوریه دی ایریشن خوده لسر إدلب بردوام ما. روژا دوشمه دی کنگره که روشنموانی ده لگل هفشان خواه یه ولات سولفینیای لأنقرة مولود شاوش أغلو وزير درو تركيا راگهاند اگر رژیم سوری ایریشن خواه لسر إدلب رانه وستینه و بردوام کر ترکیه دی برسواویه که بدو بکار پیویست رابه. أغلو سربار کرو گوت که اگر گرانو یا دانستاندنا دنابرا شاندا روسی و ترکیه ده تو انجام دست نخستن یان جه نگهشتن تگهشتنه که درباره روشا إدلب اگر هیا سروک ترکیه رجب طیب اردوغان لگل سروک روسی ولادیمیر پوتین بجوه و گوت جی اگر امریکا فتیبان مگرک نوج دانستاندنان دست پینت کر.
باڵێ تەماشەوان ێژەش بۆی ڕووناقستنەکە بهتر لەسەر ناوەڕۆکە جوینە دەستەیە سەرۆکاتی ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە لەگەڵ شاندا پلە بلندە ئەمریکی لە باژارە قامشلۆ زبرە خودمە جەم برێز محەممەد اسماعیل ئەندامی دەستەیە سەرۆکاتی ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە برێز محەممەد اسماعیل دەمباش ئەگەر دەستپێکێدا مژارن هەری گرنگ و دەجویناوە و شاندا ئەمریکیە پلە بلند کو تێدا هات نەگوت و بشکردن چ مژار بوون. سپاس سلااو و ڕێژ گوهدارێن ئارکرا و تەماشەوانێ وێرە و هەمی کاربەن دەوێت دەستخۆشی وات کەم سەعەتاوە خۆش بڕاستی دوێنێ جوات ئەمەل گەل یا دەستای سەرۆکاتی ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی گەل شاندەرێ ئەمریکا ویلیام ڕۆباک و نونەرە وەزارەتە دەرەوەی ئەمریکا زەهرا بەیلی دانوستاندن بێنامەدا بینان سەر داوەتنامەوان بوو ئەوان تاکید کرد سەر نێرینە ئەمریکا سەر چارەسەریە حەلا سیاسی سووریادا و بریارە ناودەوڵەتی 2254 و هەمی جهود و کارên ناودەوڵەتی گۆدبنج بۆ خاطرێ هێدی بێکریزە سووریا کێم ببێ نەخەسم نسبەت دەبەرە منتیقا کوردی و یاگۆ ڕۆژهەلات فراتێ دوێدا وەکو نێرینەخوا دل ڕەحەتیاخوا خۆشیاخوا داخویاکردن گۆ ئەم حەستکان جۆهدەکی گۆ یەک هەلوێستێکی کوردی چێ ببن ناوەدا لێ درێ وێ یعنی ڕۆژهەلاتی سووریا وێ ببێت جەهەکی گرنگە ئۆپۆزیسیۆنە سووریرە وێ بجەهەکە ئۆپۆزیسیۆنە سووریرە هەروەسا ڕۆلاوە کورداژی قورتتر دەبێ هێزتر دەبێ ڕۆلامە هێزتر دەبێ ناوە پۆزیسیۆنێداژی و سەر عەربدێژی ئەڤ وەک دوێ نێریناوی خواست گوهداری المەژی بکێ کە ئەم چە هەیە الجەمە ما داخویاکردن کە ئەمریکا دەوڵەتەکە مهمە و گرنگیە هەبووناوێت دەڤەرێدا دوێ مەرحەلات تێدا ماناوێ لێ دەبەرێ وەک مەترسیل سەر مڵەتێمە ڕادبێ وەکە دڵبەحەسیکی ڕەحەتێکی مەسپاسیاواژی کرد بۆ خەمخواریە بزاوا گوتکنش بۆ خاطرێ یەک هەلوێستیا کوردی بەێ باشە برێز محەممەد اسماعیل نابا گوتنە خۆدا تەگوت بەزر بەری کوز دەرباسی هۆرگولیان بم تەگوت و ئەمریکا گوتیەک و ڕۆژهەڵاتی چەمێفارەتەوە بێ جەهەکی گرنگش بۆی ئۆپۆزیسیۆنێ دڤەردا شرۆڤەت ژێرە تێکردن ناوچەین کوردی بهتر لە ڕۆژهەڵات چەمێفاراتێنە ئەم بێژن ناوچەی کوردی جۆ بنە جەهەکش بۆی ئۆپۆزیسیۆنێ ئەو ئەمریکا دەبینە گەۆپۆزیسیۆن تەفدا نزیکی هەف ببێ بەرامبەر ڕژێمێ ینی مڵەتی سووری تەفدا بزانە گۆ دژمنێکی وی تەنێ هەیە ڕژێمە سەرڤەیەکێ دخوازن هێزێن ئۆپۆزیسیۆنە تەوا نزیکی هەف بکەن یەک سەرڤێ مەبەستاوی بوو. باش برێز محەممەد اسماعیل بەرپرسێ پلە بلندێ ئەمریکی استراتیژەتە نوێە ئەمریکی دەربارێ دۆزە کوردی بچڕەنگی داخویاکردن گەلۆ دە استراتیژەتان وە ئەمریکیدا مافێ کوردان وێ پاراستی بن چ جۆرە ماف وێ وەرنەچەسپاندن وەڵا ئەمریکا استراتیژیک وێ زەلال نینە دەڤەرێدا بەرڤەیەکێژی هەلوێستاوا دوا قونەغادەم بەرژەوەندی خەوەکو هەر وڵاتێکی دی ئەوژی بەرژەوەندی خۆ و هەبوونا خۆ پارێزت خوازە هەبووناوێ بەهێزێ پەلکێ خورد یە خاسم مەسەلا کوردی کە دەستێوێدا دوێ دەڤەرا گۆ تێداژی یا ڕۆژهەلاتی فراتێ بەرگۆ بتر کورد تێدانە و هێزێن کوردینە هێزێن سیاسی و ئاسکەری کوردی هەردووژێ تێدانە ئەم ئەند ئۆپۆزیسیۆنێدانە و قەسەدێژی سەر عەردەیە ئەلۆ دەنگێ مامۆستا بەێ بەردەوام بە بەێ بەرڤەیەکێ یعنی ئەو دبینە بەرژەوەندی واژی تێدا هەنە گۆ حتا تێن خوازن ما بکەن یەک ینی مانیزیکی هەر بکەن یان بزاوەکی دوێن ناحێدا بکەن ما ژێدا فێمکردن نەمشتەر گوت مەگۆ گرنگی ڕۆلە ئەمریکا دەڤەرێدا نرخان هەروەسا ماخواست مەگۆ ما کۆمیتەکی چێکەیە گەل کۆلیسیۆنە سووریا ئەو کۆمیتە هەگو کەم کارە بن چاوە وانتیهاکاتە و تەجاوزاتێک گۆ حەقی مڵەتی ما تێکردن ئەفرینێ و کۆبانێ و ئەفرینێ و سەرێکانی و ترێگرێسپیدە ئەڤ کریارێ هەبسەکنن
ام حست كان قاف خلق ذكر المناطق اخوا امريكا جي كاربا اريكار بكوش قصد ربيج اصلا تشنكا قاف خلق قو ذكر دبر اخوا وماج كواليسيون رجوتيا قال تركيا بزاف كي بكن قلت اصلا تشنا بن جمرا قالك مهمه خلق هذا سر ملك ومال وسامان اخوا بس برپرسی امریکی تو گارانتیه که دوی درباره تدا اوی تاكيد كرقو اف خال قالك جواره جي مهمه والقال جيمس جيفري دانوستاندني بك واوي يعني بريارة نزيك حفتي كدا جيمس جيفري وبي دفريا وبي منطقية وبرسفة كباش وبزافة كباش وبوزيتيف داخو ياكر باشا برز محمد اسماعيل درباره نزيكونا كردي جبرگلک برپرسیارن علاقه دگوتن کو اف نزیکون بفشارک امریکی و روسی شبوا نریناوی حالوستاوی درباره بین نزیک بونه چبو و چجوران بجن جارك دي فشار كركو انا كاسيو بيدي جب نزيك بن اوي برينها ريكفتن النافذة شيبونا دي وقت بنجاح كبتشوك اني انا يعني ننجح يلسر دي امنها بشتفان دكن جو هي كالويستا كي نافذة شيبه ودانو صاندنا هو بقصديرة و يعني جي جرينجيبه ام حست كان قوتشيبه وحفتيا بي وجيمس جيفري بي قال واجي ببينه وجناب برزاني جي ببينه سروك هرما كرساني سروك برزاني د سيرفي يعني و بزاف ما بي الي دا او يكريزيا كردي وقال كي نيزيكاي قال هافتشيبه يعني رولا وخرط بكت منطقه دا وهنا تمثيل كردا حميا بكند هندري اوبوزيسيونا سوري دا البرامبر رجيم الجيل علينا جيت عبدريانا دولتي هروسا نرخان قال لك يقول فكرنا وي اوفيسا او يا قاوك ايجابيه حكومتها ما قال كي بلنت نرخان دي ويعني جديتها كي دايخ ويا كرم تفلي جوهين او خالين باوريه حميدنا ودا بيكنا هاتنا ماجي غازندا خدا خويا كرن درباري خالين باوريه حتى نها مثلا بيانما واجبو خاطري مصيري واخل كي هاتي وندابوي ويد قتيه ما مقوام نجيد الراحت يا ما يعني تشتاق حتى انا هذا الخصي وبيان باوريه شناكه او تاكيد كر ومش قصد خصية وما بزاف بشاري بكن جو قالكي شفاف بنو خويا بن بورا واما ساليها دفي ام شرايكي جيرا ببينن والسيرفي خاتي بالشغل او جي بربرسي امريكا راو جيمس جيفري راوي دانو صندني بك سيرفي مسألة قوما جوار قوت يدفي بورا راست بن صريح بن وهروسا اوبوزيوني راجي صريح بن ام يعني وقت بالتاكيد اول سيرفي الي جو يعني اجواء باش او بينغافين باوريه بين هافتنش مخاطره ام هرن قناغا دي قناغا جو دانو صندن وكتش شوازي شيب باشا برز محمد اسماعيل نابا خلكدا ترسك هاي بجنا قر هزن امريكي جا وانا بشي يكون حالنا تايبتي جهي كبيرة بترول اللي هنا باكشن ويوقتي ام كان بجن رجابا كرسانوي بيك جاري فالا بدي جارانتيا مانا امريكي دي نافشي دا ويبربرسي امريكي دا خويا كريانا كان قدما مانا هزن امريكي لوين نافشي حتى كان جيب منن تاكو درحاتي الجم خلكي درست ببي وبروجا امريكيا نو دا نافشي دا درباري جهاته قلت بشكل او نابجا مي كانجي دركبن يعني كانجي بين او يعني بامريكا هاد منطقه دا يا رولكوي هيا دفرا قوتي دا تكليه وخاتا اكيد كرقو تكليه ما بتركارا قالك خرطن وتعاد دانوس وبيوانديه ما استراتيجينا تركيا دا بس دفي خلاقو مثلا انتهاكات وفصائل واندا نبيرانا لدوكي دي علاقات ما دريج هنا وكفن هنا واستراتيجينا علاقات ما مهمة تركيا فما اتفاق كريات قوتن ما اتفاق كريات تركيا جاءوا باكيتا درباز بويسريكانية حتى تلابيات جي بي درباز ناب وشركي دي شناب المنطقة تأكيد كرقو انه بمعنى امناهلا حتى انها تشتكي دي وها شبه او افبو يعني تشتاقوا داخل ياكلن نسبتي مطرسي هرج ناف خلكي دركبو تكسكركو تركيا ايدت ريشي نافشين دناكي رشاوية كردستاني
ئەوی ئەم هەڵوەستا خویاکردن گۆڕێکەفتنا مالگەل تورکیا سەروی ئەساسیە گەنها پێبەن عملیاتی عسکەری وێ ڕاوەستن وێ ئەف تشتەها نەمینن گەرانتی دەبای ڕەوشا کوبانێژیدا برز محەممەد اسماعیل بەر دەنگۆیەکە بژە تورکیا ئامادەکاریان کرد و دەرباسی وێ ناوچەیەژی بێ و پشتە دەرباسی ناوچەیەندن بێ ئەو کۆبانێ نا ئەمریکی تێدەنا نا بەس ینی تاکید کرد گوت ڕێکەفتنا مەلگەل ئەمریکا سەرانسەری حدود هەردەهەکیژی دەرباز نابوو شەڕژی چێنابش بەرگۆ ئەو پاکێتا گۆکەتیە تەنێ ئەوە 120 کیلومتر کورە 32 کیلومترە ئەو ژێزەتری وێ وەکو نەخشەیە وێ هاتیە خویاکردن دەرڤای وێدا تورکی ئۆپراسیۆنە دی ناک باشە برز ئەزێ دخوازم وەر بەسەر ڕێکەوتنا ئەنگۆ نزیکبوونە ئانەکەسێ و پێدێ بەڤەکردنا ئانەکەسێژە ئۆفیسانڕە قەسەدێ ڕێکەوتنەکەوێ لەگەڵ رووسیا هەیە گەل ئەمریکا هەیە و بۆ بژن 30 کیلومتراوێ ژە سنوورە تورکیا دوورکەوێ ڕێکەوتنا ئانەکەسێ و بکە و نزیکبوونێ قەسەدێ ڕابکێ پێدێ دوەردە جهێوێ ڕێکەوتنەوێ کو دەربێ کیژا ناوچە بێ دنابەوەی 32 کیلومترێ نزیکی سنوور دەیانژی دەربێ وا 30 کیلومترا بێ ئەو ئەم هی نەکەتنەوەی دیالۆگێ ئەم هینات خاڵێ باوەریە دەنا هەگەر خاڵێ باوەریە جیبەجێ بوو ئەمێ دەرباز بن ناڤەڕۆکا دیتر ئەم حەستکەن گۆ تەڕەفێ دیژی ئەمزانە بن نێری ناوی چییە دوێ دانوستاندنەیە ئەگەر دیالۆکا گۆم باوەری پێتینە وەکو ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی ئەم بینن دیالۆکەکە نێرینەکە خویا بزەلال بن نەخشەرەیەکی دێ خویاکردن ڕێکەفتنەکە بەرفرە شامل ڕێکەفتنەکە سیاسی ئیداری لەشکری هەبەش بێ اتفاقا مزان طرفێدی حتانەها ینی پابندن بۆیە یەکیتێ بۆیە نێرینێ و لە نێرینەکە دیل جەموە هەیە وێ دەڤەر کوی دەبێ وێ چ خاڵ بن ئەو حتانەهات خاڵێ باوەریە دەنە گۆچاوە دانوستاندن دەست پێ بێ بەس هینا ئەو خاڵ دەرباز نەبوونا و هینا دانوستاندنی جددی نەدایە نهاتە حالێ نابێنامە و نەپەیادێ نە قەسەدێ نە کەسوان باشە برێز محەممەد اسماعیل ڕێکەفتنا هەولێر یەک هەولێردۆ دهۆک جهێوا چێ دوێ نزیکبوونە ئانەکەسێ و قەسەدێدا گەلۆ وەکە لێڤەگەرەکە چێ بن پشتواوەرێ گرێدانیان ژێ ڕێکەوتنە نوێ وەرنا ئەمزەکردن وڵا ئەم نامشتەر گوت هینەمە دەست بەوێ مەسەلێن ینی دانوستاندنێ نەکریە دیالۆکێ گۆ ئەو نەخشەریا گوام لەسەر وێژی دیالۆکێ بکەن هینا نەبیە هینا ئەمت خاڵێ باوەریە دەنە و خەڵا ئەستەنگیە ینی جێ و گرتیا و مەسیرێ وەندابوویە بێ خویاکردن ئەوە نسبەتی مەگەلێکی مهمە و حتا نەهات شتێوا دای خویاکردن نەبدلێمەیە نەخشەرەیە دی چ شکلی ڕاستە ئەمێنە سفر دەست پێ بکەن ئەم مەبەرێ کارن بە هەڤراکردنە و مەبەرێ ڕێکەفتنەکردنە مەبەرێ نێرینێ مشتەرەک جی حەمید و مادوارێ سیاسی و ئیداری و بێژە اتفاقا دۆکێ ئەنێ هەمی بابەتێن گۆ سیاسی و ئیداری و لەشکری بوو ئەنجومەن جددیە و ما گاوێ باوەریەژی وەکو مەسەلەی مەکتەبە و جددی ما پێویستی هەیە بەیەک ڕێزیا کوردی لێ سەر ئەساسێکی جددی بێ سەر ئەساسێکی حتاکی دەرەجێ بن نە متەناقض بێ لە علیکی بە بخوازن حوارێ مەبەکە و علیکی دیبە دەستێکی وال جەم ڕژێمێ بن هەر حوارێ بجارەندی بکەن بێگۆ يعني پێنگاوی هەو خاڵی هەم تو جددیەتەوە نە دەرباری ما هەیە نە دەرباری ئۆپۆزیسیۆنا سووریا بەریاد ڕۆژان بەرپرسا مەسەدێ دەبێژێک و ڕژێم بە سەرپەرشتیا رووسیان گۆ بناوبێنکاریە رووسی ڕازی بۆ گوتوبێژیان گەڕوان بکێ دامان دەمێدا نزیکبوون ئەنەکەسێژت کێ هەرێ ئەف تەناقودەکە یعنی ئەف تەناقودەکی گەلکی خویایی بخواز بێ جەم ئەو ئەنەکەسێ حوارێ بکەن و ئەنەکەسە بێ نێزیکی ئۆپۆزیسیۆنێ ببێ ئەم بەشێکە ئۆپۆزیسیۆنا سووریدا مە حتانەها بەدیل ژێرەژی نەدیدە ئەم بەشێکە ئۆپۆزیسیۆنێدا ئەگەر بێ نێزیکی ئەنجومەنێ ببن نێزیکی ئۆپۆزیسیۆنێ ببن ببێ یەک ئالیێ وەکو ئەمریکان دەبێژن ئۆپۆزیسیۆن تەفدا ببێ یەک هەلوێست دەرباری ڕژێمێ و تشتێکی ئالیکی دیڤە دەستێەوە هەرجەم ڕژێمێ و دانوستاندنێ بکەن تەناخوا ئەوە تشتێکی بەروباژی هەبە و ئەف تەناقودا هەل سەرواتێ حەسێبیانی ئەم پێ نەمانینە و مصداقية وال
والقال أهداف يقول كي ضغطك سر معارضي شرازوزو رين نوازي هر معناته الرجم متنازي هر مجمع رجيمي أو تكتيكا كوهاي وتكتيكا هتفيدنا له. باشا بريز محمد اسماعيل وقت تداخل كرنكو بالبرسي أمريكي جرانتي دا إيدي تركيا إيريشان ناكي للآلية ديجي روسيا تبا هولن خلق خستيا قرو كارد كجبوي بقرا رجيما أسد بو تبا نابشين رجاباي كردستاني دفردا هربست أمريكي لهمبر بقرا رجيما أسد شبو قالوا ريقديو يبكي ناهلي أقر هيت ريكابتن بيش روج دورنا كل درباري بقري هربست أمريكي تو هيفيل سد دانو ساندني برجيما دانا هينن أو تهيفيو مفاجئنا بينا روسيا هول دا يعني رجيم مجتمعي دولي بدا قبول كرن يعني بأطراف ربيجن جمع رجيم هر كثير بيجن هر رجيم يجرى حوار يمكن حوار برجيم مشكلة أو وقت منطقي راسة يعني إنه ولاتك يك طلبها حقك ولا تخبك بنظام آخر حوارك بس إيرو نظام ما رأيه دستوي ده نا او نظام تشتكي باليه كردادا برنامج جديد تنا تو بينغاغا جنينه نا طرفك بجارانتي دار قوت هر يعني تشتكي هول دانينا بس كانه والله هرنجم رجيمي بو خاطري جيت معارضه دا زعزعه بيان مشاكل شيء بنيان ها امك قواك سياسي ومصيري ملتك يا امام ملتك ام حركات سياسيه تمثيلها ملتك كن او ملت حقوقيه هنا الجم كي آلي بن اگر رژیم بیا امریکا بیا چه اپوزیسیون به چه کس به اگر حق ملت ما نمسو کرد و ندرس به هم تجاوب بالی وادا نبیشن و تشتکی گارانتیا که هذا حق کی ملت ما حال ده به مصلحه ملت ما هبه ام جرا آمدن و ام قربانیه جدن و تضحیه جی بکن و قالك سر قالك تشتري جيب قبل زوج بو خاطري مصلحه ملت خو قديم ملت خو بشروجه باش دربونا كردات بشروجه سوريا باشا بريز محمد اسماعيل روشا عفرين دوين زيكونا برا انا كسي و بايدا وب تشبيغلو تجور ريكابتنين زيكوني بحث كرنا هاتنا كرنا هل قال بالبرسياري امريكي جي بحثا تبعنا بشان تكرن جبر عفرين روشا جدايه ناي بحث كرنا سجل از تكرار دكم نفس الموضوع بذكر تني زيكبون ناف مو بايدا تني تشتكي سر عرضيه بايدا النبيه كل ما هنالك هولك أمريكا هي كريزي كتشيبه يا كالويستي كتشيبه وماجي بيوستي بوي هالويستي هي لحتى أنها أمنيزيكي ديالوج يجنبونا هنا حتى أنها خالي جو خالي باوريه جو بين جوجبو أو زمينة جو بيدا بيجو أمكاربن دانو صندني بكن حتى أنها أو خال شنبونا فأجبر بيه كت بيجي نزيكبونا وهو بيادي وتشن كاسي سر عفرين بكن عفرين خل حمزانة شوا تسليم بو شوا جدر كتن وشوا ناشتن عالم درك جي بقر الولايات خو اخوه طنقافي كي عفريني هي براسي خالك قالكي مشكله كردا حميايه ايلو عفرين نسبه امريكا جي ندبن جيغو امريكا اللي ند رجلاتي فراتي كتيا رجافاي فرادا ما ام هول دان شاري هواي بقوم كاربن وي طنقافي سر ملاتي خلوي دي سفك بكن ما ركبتنا قال لها هنجا سوري كر كواليسيوني قام كوميتا كهباش شكريا ما كوميتا كشاخي جي دندري عفرين اذا قام كاربن هدي بهيل الخلق بقر سر مالخ او تجاوزوا دستيجي وزحمتي جو بكرن سر ملاتي ما تشوا رابن وشوا ام بين هيلن حتشي هولا ما هاي ام كاربن سر هفدا بينين ملاتي خشبه طنقافيه درخ ملاتي كرد نسبتي ما دافر حمي وك هذا عفرين شكوبان جزير سريكانيه قامشلو ديرك حمي وك هذا ملاتي ما خبات ما چه حولا گوش انجمن اجتماعی کردی به چه بزاف گوشه به قل علیه ناف دولتی به قل علیه هرمی به قل رکبتن سیاسی به اما محاوله بکن طنقافیه سر ملت خاصه بکن باشا برز محمد اسماعيل داوين برسيال اب شرونا كوكين كون هال ادلب هنا ربونا تركيا ورجيم اسد وروسيا جاليه كيبا قالوا باندورا وي لسر نافچين كردي هبه او اگر هبه جو باندورو يبچرنگي به والله شرو تقدال الكودي تشيب طنقافيش تشيب وخلك سبيلتين كشتن باندورا سر حمي ولات هيا وام دلقران نيقران درباري بان تشتي قوتي كرن كوش بركرنا خلكي وكشتناوي تبليوي او جروبين ارهابي هنا وجروبين معتدل ومعارضه هنا جناب هفدو اطراف دولينا هي جناب هف دركبن يعني هر يكي جهتك ودعم دك وان مساله او تسري في ملاطي دا
او ملت کوچبر دبه و تهجیر دبه او ملت جی مشکلاوی قسمك جوا تهجير دبن دفرين عفريني ويا زحمة في زفستانة هوي وكت هاد عفريني كت مال بات مالكي وكبد مالي دمان هردي نامينه اف زحمتي هوي انعكاس سر باوريتنا بين مكونات هذا السلم الاهلي تهديد دبه طنقافي ناحية جاليري ملت وتعدايك شدبه غيري أجندة سياسية ايوا دولتان الناكوكي قدنا بين رژیم روسیا هر فتره کی خوازه سه چهار گنده بستینه و وقف اطلاق نار چکه پشت سه چهار گنده دی سا وقف اطلاق نار حتی هدی لی طنگ ببه الوا خلقا طنگ ببه بیگو ریکفتنه که سیاسی بیگو چاره سری کی سیاسی مسئله عسکری گل بال چه عالی ده تو مفاینات و چه تشتکی باش يعني مسألة حلناك قلنا ريكفتنا كسياسي باوري يعني أو ملطة دبري بعين الاعتبار وهدانا كالهبت شوا أمن تناهي واستقرار شيء بقو خلق عرب بقر مناطق إخوة دفيز وصانا هذا دفا ظروف زحمة أو ملطة تهجير دبي قلق زحمة راس يعني نبس أم خم خاري كردات نم خاري هر إنسان كي جو إيرو تعدلت دفي طنقابي هذا ودفيز وصانا هذا دفا ظروف هيك وزارو كواد هجر قالك سباس جوي بريز محمد اسماعيل اندام من دستي سروقاتي انجمن الشماليه كرد سوريا قلت القلم بي قالك سباس سه ولاتين بشار كوباني بسدما روش سقاي وبرفيل سرسنورنا برا ولاتي تركيا وإيران دا وانضعبنا سدما شر و پفچونان و روش آلوز لدورن روجاوای کردستانه در بدر و پنابرین کرد بهتر دبه ده سال 2019 تنها ولاتین روجاوای کردستانه جبر روش خراب جدورن کردی درد کفن و بر خود دادن حرم کردستانه و ترکیه و ولاتین اروپا و پشتی کنترل کرنا پیده لسر روجاوای کردستانه و جی بی جی کرنا یاسین تایبت یه پیده و صدما یاسین لشگری نچار ولات گنجان والا کرنا یا هری داویجی پنابر بونا چند ولاتین روجاوای کردستانه گوش حرم کردستانه برف باجار وانه یه سر ترکی و دچون و جماروان 105 پنابر بو و جناوان پنابر روجاوای کردستانه هبو لب صدم روش سقای و برفه 28 کس جیان خوش دست دان و 13 ولاتی جی ایرو بو 7 روجن ونداینه جناوان 3 ولاتین باجار کوبانینه یه روجاوای کردستانه نه گناو هر یک جوان عبدو احمد شیخ عبدالرحمن خلق گند خانقا افدویه و هفجینوی هندرین ایبش خلقا گند حلنجه و عزت فتحی حمزه جگند قازانیه جالی خواه محمد شیخ نبی آبوشلاش اندام دسته روشکاری یا پارتی دموکراتی کردستان سوریا جا ارکیرا رگهان اولگل قائم مقام حرم چالدران و فرماندار پولیس سینوری یا باجار وانه و بشتر بنار خستن ماف مروان جویان و گوت کو قائم مقام چالدران تکس کر کو تنها تو زنیاری لسر وندیان جمعانات تننه و گوتا گوتن دبیجن کووندیان جیان خوش دست دانه نراسته و سربار کر کو اواج آلی خواه پیوندی لگل آلی سینوری ین ولات ایران را بکه تا کو چرا نفیس وندیان وره ناس کرن 8 سال أبا سر شهدونا دكتور شيرزاد حاج علي را دار باسبون کو به دست گروپا کا چکداران الناس لحلبه هاتبو ترور کرنو تا نهات توان بار نهاتنا ناس کرن شروع شهید کرنا دکتر دوی راپورت دم بینن ji destpêka şerê Sûriyê ji sala 2011 de bi hezaran ji çalakvanên Kurd û Ereb bi destê rejîmê hatin terorkirin û beşek mezin di karvedanên nediyar de hatin armançkirin. Bi taybet yên ektîv û berçav di xwepşandanan de ku Dr. Şêrzad Hac Elî yek ji wan kesan e. Di nehê sibata sala 2012 çalakvan û Dr. Şêrzad Hac Elî ku bixwe xelkê gundê Elemdara yê bi ser navçeya Raco ya Efrîna Rojavayê Kurdistanê ye li parêzgeha Helebê bi destê grupeka çekdar ya Nenas hate revandin. û piştre ji aliyê heman grupê ve hate terorkirin. Ku tanha nehatiye diyarkirin ku aliyên rastexîne
yên li paş wê tawanê kîne û nehatine eşkerekirin. Çalakvan Şêrzad di gelek çalakên mirovî de beşdar kiribû û bê beramber birîndarên ku ji aliyê rejîmê û şebîheyên wê ve dihatin armançkirin, derman dikirin. Bi taybet li bajarokê Enedan û Herêtan û herêmên beşdar di xwepşandanên li dijî rejîma Esed de. Hec Elî endamê Partiya El Wehdê bû û yek ji stûnên hevrêskarên beşdar di xwepşandanên dijî rejîma Esed bû û di her xwepşandanekê de ku di wê demê de xwepşandanên aştiya nebûn, pencemûra xwe hêştiye. Dr. Şêrzad derçûyê zanîngeha Helebê bû û bi karê xwe wek pizîşk di nexweşxaneyên Helebê de kar dikir. Di nehê çileya sala 2012 de bi beşdariyeke mezin ji xelkê Efrîn û Helebê termê Pakrevan Şêrzad Hec Elî ji Helbê beref xaka welêt ve li Efrîna Rojavayê Kurdistanê birêket û li gundê xwe li Elemdara bi xak hate spartin. Doseya navborî weke doseyeke nenas hate tawandin û wek wî bi hezaran dose û serpêhatî li benda sizakirin û dadgehkirina tawanbaran e. Lê bi serbilindî kesên wek Şêrzad navê xwe di dîroka Kurdî li Rojavayê Kurdistanê de tomar kir û sal bi sal bêranîna wî bi serfirazî tê bihezkirin. ئێرە 5 ساڵ لەسەر کۆچبارکردنا خەباتکارێ کورد محەممەد مۆستەفا بابێکۆڤان دەڕباز بن و بە بادکردناوی ڕێبازە بارزانانی و دبستانە کوردایەتیە لە تەربەسپی و قامشلۆ کورد پەروەرەکش دەستدا. Li Rojavayê Kurdistanê bi hezaran xebatkarên Kurd yên xwedîkar û xebat pêşkêşin mal û milk û can û jiyana xwe di ber doza miletê Kurd û mafê Kurdan de hene û geleka ciwan bar kiriye. Can fîda bûn, qehreman û pêşmerge û Kurd perwer bûn. Eger bi canê xwe ji nav me bar bikin jî di dil û hiş û bîranînên gelê xwe civaka xwe de saxin û nayîn ji bîr kirin. Jivan tekoşer û xebatkaran jî kesayeta niştimanî û netewperwer şagirtê rêbaza Kurdayetiyê Mihemed Mustafa Bavêkovan e. Wek îro di 11 meha Sibata 2015 de kesayeta navdariya Herêma Tirbespiyê li Rojavayê Kurdistanê û endamê Komîteya Herêmî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Mihemed Mustafa Bavêkovan koça dawî kir. Nemir Bavêkovan jiyana xwe hemû ji bo doza miletê xwe yê Kurd bi bîr û bawerî û li ser rêbaza pîroz, rêbaza Barzanî û partî terxan kirbû. Xebatkarê Kurd Mihemed Mustafa Bavêkovan sala 1968 li gundê Nesraniyê bi ser bajarê Tirbespiyê ve ji dayîk bû. Piraniya jiyana xwe li gundê xwe derbas kir. û yek ji kesên ku ji destpêka jiyana xwe ve tevî rêzên partî bû heya roja oxirkirina xwe. Mihemed Mustafa Bavêkovan di hemû komîteyên partî de derbas bibû. Heya ku ji bo endamtiya Komîteya Herêmî piştî kongrê sala 2014 hat hilbijartin. Herwiha Bavêkovan yek ji birêveberê Koma Şanîdar ya bi ser partî vebû li bajarokê Tirbespiyê karekî Kurdperwerî netewî li gel havalên karê xwe dikir û yek ji endamên Komanarîn ya huner û folklora Kurdî bû destpêka damezrandina komê de karekî berçav û bimêranî di ber doza Kurdî de di dema tirsê û gefên rejimê de li ser piraniya xebatkarên Kurd de li Qamişlo û herêmên Tirbespiyê û devera aliyan li Rojavayê Kurdistanê de dikir. Çavên wî qet nedişkestin. Xwedî baweriyeka mezin bû bi mafê gelê xwe. Mala Bavêkovan wek baregeheka partî dihat naskirin ku piraniya civîn, semînar, çalakiyên rêxistina Tirbespiyê di mala wî de dihatin kirin. Herwiha yekemîn civîna destpêkirina endamên xwecehiya Tirbespiyê ya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê NKSê bo kongrê yekem yê encûmenê di mala wî de hat kirin. Ji destpêka şoreşa Sûriyê ve her roja înê ji gundê Nisran dihata Qamişlo li gel heval û dost û malbat û hevalên rêbaza xwe beşdarî xwepêşandanan de dikir. Takû li Tirbespiyê jî xwepêşandanan bihêz dest pê kir û wî bixwe beşdariyeke çalak di gurkirina xwepêşandanan de li Tirbespiyê kir. Êdî karê xwe li wir berdewam kir. Bi roleke giring di berdewamiya salên şoreşê de li navçeya xwe rabû. Xwedî roleke civakî netewî niştimanî bû. Bi sedan keç û xortên Kurd li herêmê li ser destî wî fêrî rêbaza pîroz bûne. Nemir 5 zarokên wî 3 biraw xwehek jî heye. Her çarkur û keç jî endamên di partî de. Govan gurê wî herî mezin e ku ji kadroyên partiye û berpirsê Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratî Kurdistanê Rojava li welatê Almanyayê. Herwiha ji malbata Kurdperwer e ku tevahiya malbata wî endam û layîngirên rêbaza partî û barzanî ne. Gelek ji Kur'an û biraziyên wî niha cihê xwe di nav refên leşkerê roj de digirin. Şehîd Xelîl Şêxmûs pêşmergeyê berê jî yek ji Kur'amê wî ye. Govan Mihemed Mustafa gurê mezineyê xebatkar Mihemed Mustafa rêk û şop û rêbaza bavê xwe berneda û karekî çalak niha li Ewropayê dike. Kesayet û eşqa bavê xwe bi her henaseke xwe ve vecîne
کردپەروەریە نو dike dako bavê wî di dîmenên rûkê wî de were vejandin û di berdewamiya xebatê de sax bimîne û nawêjbîrkirin. Govan hewl li de cihê bavê xwe bigire û kar û xebatê di ber doza Kurdî û rêbaza pîroz de berdewam dike. تابێ بارینە بەرفێ هێزن پێشمەرگەیان لەشکرە ڕۆژ لە هەرێما کوردستانی ڕاهێناناخوا بەردەوام دەکەن. دەمەکە کاربەست و بەهنبەدان هاتیە ڕاگەهاندن هێزن پێشمەرگەیان ڕۆژ ڕوبڕووبوونە سەرمایە دەکەن و خۆڕاهێنان دەکەن. داکەتنا پلەیا گەرمێ ژێرسەفرێ لە هەرێما کوردستانê nebû rêgir ji berdewamkirina meşk û rahînana hêzên pêşmergeyên leşkerê roj. Ev dîmeniyên beşekê ji perwerdekirin û rahînana hêzên pêşmergeyên leşkerê rojin ku di demekê de herêma Kurdistanê ji ber keşûbayê û daketina pleya germê li jêrsifrê bi deh qonaxan karbest û bêhnvedan li hemû dezgehên xwe ragihandiye, hêzên pêşmergeyên roj bi lihengî û qehremanî rahînana xwe berdewam dikin. Weke di perçeya din de diyar dibe ku bi coş û heyecaneke mezin û stiran û awazan germahiya dilê xwe ji Rojavayê Kurdistanê re didin xuyakirin û tekez dikin ku ne germa û ne jî serma dê bibe rêgir li pêş berevanîkirin û rabûna bi erkê xwe li hember welêt. Hêzên pêşmergeyên roj li herêma Kurdistanê li kêlek hêzên pêşmergeyên Kurdistanê û fermandarên wê beşdarî di berevanîkirina berxaka Kurdistana pîrûz de kir û bi serfirazî bi dehan pekrawan kirin qurbaniya Axa Pîroz. Di dema beşdarbûna şer de wekû çawa niha li ser berfê bi sîngên tazî û rot, çek û tivîngên wan bi dest wan debû û canê xwe dabûn ber mirinê da ku dijmin beref Kurdistanê ve neyê û dagîr neke. Lê ji ber negihiştina rêkeftinekê di navbera aliyên bi bandor li Sûriyê hîn jî ew hêzên pêşmerge li herêma Kurdistanê dimînin û rahînana xwe berdewam dikin û herdem hêvî û umîd ew in ku careke din vegerin Rojavayê Kurdistanê û ji dêrîkê tabiefînê berevaniyê bikin û bi xort û keçên xwe xwedî li herêmên xwe derkevin. Be bêyawayê em gihiştine dawiya bultenê berî bi dawî hatine dobare ser nûçe. Di civîna desteya serokatiya Anekesa û şanda pila bilind de Amerîkî de dawîn pêşhate û pêşeroja Rojavayê Kurdistanê hatine gotûbêjkirin. James Jeffrey şandê Amerîka bo Sûriye wê li gel berpirsiyarên Tirkiya rewşa Idlibê û Rojavayê Kurdistanê gotûbêj bike. Rûsya û Tirkiya negihiştina rêkeftinê û Tirkiya dibêje ew ê di operasyona xwe ya leşkerî de li Idlibê berdewam bê. Şer û pavçûnên giran li gundarê Helebê berdewamin û Tirkiya dişandina hêz de bo navbexaka Sûriyê berdewam e. Her şad bin.